Musiaisia witu ni kwa cha kiwio cha kunikiseo ina okethia ina odhocha kilungu ni cha tunenania kilungu kiki kukia kila wake ile kuma saili na natika miongwena sia mawio nitawa Jacqueline Binya studio ni 9 makwa kama mukethie niambia na ku Dr. Jimmy asante Jacqueline kwa msesia wa Mtongo TV nita Dr. Jimmy Mtunga na ukaribisha tunenani asante Madam Faith itawa Faith ndonge mwitu mwiyeni makangundo tenda nei moyo wa Valentine Bishop kwa Bishop Mala nina udhocha kana tunenani asante Jack ina mudhocha studio sia Mtongo TV na kumusia ise witu ina kudhocha aina kudhocha ututumia utumani waku ona utukethie namba itu ya SMS ni ile 39115 ambia na ndeto tunenanie no kwate kipindi kiki tupaya YouTube Mtongo TV official /FM last week twanena yolo andondiwa umundi nenda tunena yolo wa retirement Kuthyumuia Wia andu masio kabaya musi mekalanyata during retirement ngolika na mwaka onge twinene yolo kwiyumbane cia retirement ini we yumbanya na yimwe asio kabaya musi oneno ka weekend yume webumu ka mukasianya kwacha na retirement anu maindi ame yumbanite ondu makekalanya uisethia mwamuka bumwe muisiania kuidhwa sia yithwa na muyambiania kibuthia na kusiania na hii Bishop andu tumata yata ondu meikalanya mathio thio muone nyana litaya bai kutomangwa wambe aba wanoye nina noye biu ko obo kutomangwa ndienda na litaya ndikakolelwe makolyo muno besa siendie ba na ndiketwe besa muno imanike kana yunalika pension ine ti lambesa ina mantha na ethabe undu watu nekani kwa masaji maingi nikana withi na thiumwa Bishop mwabu wambe jai niwenena na ando makubio actually ndomani ekolyo ye tito tuneno nene nyoni Mr na Mrs Chalo tukambia la ndo makuma Shiba Hills ndio bado kuna kwatela huko alama Shiba Hills is makuma Shiba Hills okay. Mr and Mrs Chalo tune in na musesia tune in Bishop to the nambila bawe nambila butinya ngweta yolwa ni weta yolwa tabia ile ikwete kwithwa ukethia mundu suni wa retire na a retire nitawatelema na wathie wabika musie andu imairite kwamba kwiyumba nyambe mundu amanyekana kwandikwa tiko ciawa na akola wi musie thai kibeti amane na akola na ndio thukuma ndendi ya kulea kwigata kwinuka ona Biblia Yesu okie kuyo luwambe na atu yani wathie utuzobecia bana na amina akatwisio ingi ko unitize kana be bandu tuendete na mundu walete prepare akamana kana peke ndukita wa retirement na retirement tiko the way tired retirement ni uyuka yumusia keleko nundu miaka bala ya bika maybe edo we engineer kana we chao miaka yaku na age yaku bala ya bikia ndikwenda training ni kana withie ndu na kwatwa ni ma stroke na sindu cia muthemba ko ibinda ya retirement jaki ni ibinda ndu mailete ko prepare wa muno ni nonete amwe ma retire mundu asioka musia akaia kae momina mwaka akakua kana ukonongi athia bikamusie ukeugwa kibeti nacho ikikuye kana ikiendie na ciana cia toloka nundu aye na umbania musio muno wa retirement kila mwandi kwa wonde onzia yesi ona ula munene atona etho wimbesa ciana ata bebinde kabikia withi ndu tonya wikale bandu withi ni wa retire ona etho ina business magu maingi pe bandu eje bika ogethia ona etho bai mundu ku retire cia wina ona ukegalo ugethia nundu wika lakini ti uko bika bandu bethi utandu angi ma bandu channel fulani andu mokite ya mali ya muzeno ndu no binyenda nena ndezi mali di kwa mundu mukoya kana di kwa bau ko andu metarishe muno retirement
na Madam Faith ando ingi mai mana retirement ya mbe ya miaka iva nisi pyala mandikitwe na byala me yandikite ona we yandikite no ile to kosa retire no ile to retire tunenyasu asanti mbinya mbe ondo bishop wandi that is the truth na weta be la physical retirement umwe wako ni wale na be kila retirement ni we yomba niti physically na spiritually na emotionally oyo kadhi umwe no na manager bana wenu ka au hitwa manager wako mosi na bawe ya bishop aiweta niese de no kolonyo na twana yo we bengi palama mosi mwa mkata ya pa cha no we sebe ba obisi ma ba osi go no dress yete dress code ya we also equity the manager boss isia and was presentation yo okolonyo su yo twa mba ndo ti wa we secondly oena tuna weta 2 weeks ago tuna weta owa when you are coming into marriage we are talking about retirement in marriage when you are coming into marriage na netona weti owa kiku pe obana beta wa retire mundu ni mwae prepaid elokoka saingi ni tutomethwa atitho komatithili na ni wa retire na nyeno nendelee na wea wako we say they la ondo we expect ya kibeti cha kumwikala nyemwe ni gwo mwikata we expect kikuike na ni mundu kwa mukakwacha ndete muyani pe age retirement you can later is this 65 ama ni 65 majaji maila of retire on even 80 years ni depend ya withokoma miaka yana but the issue here is no bikete bando ukese they la when you are retired because you are not tired pe ondongi utona kwetikela ukukupe mwana ongi utona kweka to the community no sayino ya wa retire so that you can impact community la unite peke ndona nenga na palaka kana woka wane wakalaka mini ona nini discourage yabo mai retire okona mundu anengera kamina miko ti lazima winima neka not ikeka nini okay it's symbolic that you are not yet tired but ekolie na diba ya community how are they going to impress me nimeombosa tata mundu witu mwana witu tunethia watu inake kana welete ku we retired like a total stranger pe meja wa retire una a retire au melelando aimakola si ano mwezi ni meja ama izani we ino ko ulindwe kana you are already retired and tired at the same time ona bimundu kwati uwaku ekolie before you come to that community kana before you come out back to your family we connect it hata namo mundu ketho we a total stranger. Thirdly, ekolie obo wa finances. Retirement comes with finances. We are we investing ne kana kaisa oti omwete. Ti no retire no likanile kana be manana mabanda wa no likanile nyeta kwani ni thasi yangu no likanile kana be poultry. Na kila kitu chote ke challenges sisi acho. Isa umie we yani ni wode wandikana na mindo. Yuwe yana nya ona ndo ala matango ko maweka laana mo. Na yindi live well and enjoy your retirement by even serving God. Likana na mindo ndo nimekuelewa. Lakini nego yeno kana disconnection. I remember I would mention that name because I'm very proud of that man. Mutumio Oneta wa Kabila, Peter Kabila, he passed on 2 years last year but one. Na Kabila naendie kanisa ni yake nebe la kibumbu cha muthanga chumbitwe apikela kwikwa na kwapika ni twaileka ate wa SK okay obanasi yake ondu anasino sukuma tomi akasukuma akatwao na kanisa likala chonde kendele kegwani kuwaibila na kila mundu ndade kwa isetu yake uko na bought by Peter donated by Peter Kabila. What am I trying to say? Connect na community because they are your support, you are the emotional support crew. Maikambe yo kubudia na kuni wa maneye maonene na oneno su yundwebo kanama ya maukubokea kanama ne ukubokea wa when loneliness na tui nena yulu loneliness pe kindu kita depression. Dr. Jimmy ando angi me retire makakwata ni depression angi me retire mugatwika ni mwambe yo divorce nundu muya ikalani ande mukanenanya woto no thiuka mwa wikuya
ningo retire na nuno kokataje kibiri chaku no retire mukebanga retirement ni kindu andu maili to nene nundu muno ni kikwete kukosana kwa misi nigo ego Jacqueline usio wa retirement tikindu choka abrupt kiku nduga mundu wa kwata then wa retire retirement ni kindu ke prepare tumia kwa kupiku na 50 60 70 nuene wala wendete na wesi pala mya kesi vikao kata ukaritaya nuwesi webangie jimina na mpya na kwasi banyita wa early retrenchments on a two that one comes pap ngone na kiu nikulia ni asia and now the normal retirement ila we expect it onela uta expect it niko ngorabie t as abrupt as kiku undo na ona labor laws nune ngawa 30 days notice na 30 days notice kada we kwenda kuipanga na we adjust wenda kuita denial nukuitwa denial onela serikali ya umma pia ni retire forever undo by the time vitu atazivio la ma ministers that zia mdatozu mezi serikali no ya vinu da 50-50 no serikali ya sinda ni nguendea leo sina ni nguendoka kuisha kwa si level hizo za maisha na nicho tuendele oyu tuisika na tuna recession ite announced ndu kama kampuni serikali no yomwene no mlewe minister lega ya afya twende imani pe yima ndio kudimu kuwa serikali kwa wakati nenda yula ma taxes yuko chukite and wenga iki and me prepared retrenchment kwa good retrenchment ezu tu avoid ndo akukuma na World Bank no muri kana structural adjustment program yo kievi ndamo ndo anumenukie makampuni mengi ma serikali nime privatizewa na meitewa ondo tele posta yekiwe kwa sirusia mbige msezi ya TV no alikuwa kwenda wezi kiki chukete na ti na yambia kuitete zikena nwambie kuona midola ya wale boko maana yo kampuni boko maana yo niambie listiwa ni kwenda tewa mundu kwa kampuni yesu no kuwa taku kana kasia nyeno wana nenda athukumia ngiliumwe ayuka na siku yake kwa hiyo sio yuta hii timu kwa na retrenchment ila haina signals yake ina red alerts kwa hiyo hizo ni kitu kama ile kwa yesilia na kana mbona ni tofauti aina kiku ni kitu na kuibangia kila dangerous na kila kitu kweta depression ni kwa windi nayo kana wilea kana kiithiwa kana nundu nikigurwa uisema kwa bishop na ndikaze tukaze kwa bishop bilila koko alani mayona kana nyindikona kanewe kana yesu umana usi kwazia on kana na gena wazi kwa bishop ungi na mbo isi ombe izangini ni vya tengai mbeza usi ombe siriki aonga yusu ukwazia ndakabutwe ungi akazungu abutwe ombe maende robo ya baya kwa kintu kimwe ni ku accept kana miaka nene yukite kana kichukite no yikulia kichoka ni kata kana ni bangata na ndicho tumite hizi tusomeza siando kama sombe tukamea nwali tukenda kusilia biashara ya mdhemba mao kana ni maisha ya mdhemba mao walde kwa adjust kana kuikala lakini wewe yumbania ni nda udnabye andu ni mailite kunenania nwele to nena spouse wa kumuke yumbanya inywele umutabyo lawo expectations the same kana maritana magari trenjiwa na maende ya kudhiwiani fake tiwo gwenda hizo nyochei hizo nyochei hotelini ayikala aiso kibiri chake neno musicali umwe kiuwe ni wa retire na yo kana wethia no kucioke ngi lobi na kai ethie kala kwa munyanya na we wabu no egia ni wa retrenchiwe na umagwa yuka ekite makula ma polisi yu wethia ona yu akwa na umaruka abunza kambi ya usesa 1 2 depression ina kwendwa na expected nini
expectations sitebalasi unrealistic ni twali tone na nya especially na ndu ala uthi kwikala na mobaya musi ese witu nene witu ni wende namba itu ya SMS ni ile 3915 ambe ya na ndeto tunenanye nitusiokete. Ni asandi musia ese witu kutoka tambau kilungu ni tunenanye no mundi twinene ya yudo wa retirement thini wa motwano na tutana the break ni twinene te yudo wa kumbanya mwendo waku kana no thi retire na bishop etu maundu tumwandu matanenea ni mbesa ciana wai wasia retire kidu chambe ya mundu ya nda kwa mbothi o ya la Mombasa tazi ya mbesa ciake no isi ni mwairite kwikala nthi mukebangia no ndui manaika naba imo salongi wokuka bandu no imanya kana kambuni mbinge tisi ya serikali inuka lata cia pension wai wagela waiwa kasene wenuka na endo kete myendingi na saa isi ndo akwata milioni 5 moko ni nza no ikwata ne wona mama ne wa milioni 5 no ngeje imanda kabetikange kando atwae atesi kana besende na kumona da ye milioni 5 amina kumya ngili decide kwa milioni 5 ngi it is 4 point you anduni mailite kwikala wa manano thenge miaka ya kwambia kuka kuritaya ni munduni wailite kwikala nthi na muka wake ona siana na one day wa atona ambia na muka utana mbobi kasianani Day we atona amanthe andwa counselors financial advisors mundu utona kumwadvise ulwa wa wia utena wendi amwe bani ngoko retire ni na milioni 5 na ndikwenda nuko kwatwa stress nditumana yeia with ndina keno nundu baya musi wa minothi iba ndo ikwata ingi nila milioni 5 na nengiwe yune sisi ndo yekata iyuma indi mona mwe kalanthi tene jaki mwe kalanthi tene utavye kibeti nangi muyona nyato bloti bala mubithite iona niye koti ndo ikea kuwa nyene ngua ciano na ciakwa ngaikua ngaitwa ngacionia ngacia ina ni na thoye kabloti ba na bekangike baya nundu retirement ya be ya basa uka prepare ciana isu kana uka prepare kibeti ni kana onacho kibeti ni mbwe muno nuto no mutabya ningu wa milioni 5 kibeti kyuga utabyo ndu mwekala nundu cyo ikine kala uikitumia mbesa nini muno we wangilia na imwe na wetuma na mwisho wa mwingili 5 na imwe amwe na ngombe cia iya ina muthoye na miunda yena na ngoko cia matumbe yu onangili 5 imbinge muno you know that you kibeti kiyoka dukatabia dukia ningu ne wa milioni 5 utona tabwa kindu ni kibeti kika utabyo ndu mokwika pando ba ithe milioni 5 ikambia kwambata kwanza okethia yuna kuandikania kingi cha keli wamina kwitikila kana no the retirement enda wisi kana withie thea andu be me na system sio kibeti kina maelo nikikwenda beange maenda na mayo bikamethia kibeti kina masiathi na maelo na ngwatanio ici thito cia musicio utwana ciathi yu mutumia ithi indi za cio thakoti ndi yaku maluka ona umaluka au na ndicho kuona tu mundu tuigwa metoki ando meona tawari tayatu tinda ebu tukakutona nite kila dakika no kibeti nacho pia kiyumbanye kana be mundu ukuka na mundu ukuka pia muno ni kumathukumia dakambio mukuli otindiete bandindia munyene zacio onthe ona mwandu amwala mame ku retirement ku 60s tia ndo makwambio ne wabawe maingi materi etho mutumia ucio wetha mwike kuna utabia tena kinana kibeti jairi tete rakaja na kwa ni make sure ni wa entertain love ya miaka zu ya tiala ngosiulia wethe ubwa mwela anzoka nundu ngameke sure tonge unambie kibeti chake kina muthuie mwongo mpaka yuboya au so waibeba ene yu
ukoko kasija kavwangwa muongo diko ule tugezo gethe ene maisha ti mwazu ukolwa kana nunatiye wia nuno kipeti psychologically kilikoni nikiyumbanĩtie ona ciana nacio citagwineza ipripe kana ithenyu ni okite kwa umone ithenyu eko ni maitito kana ni kana eko ndagambe otiga yoki otwika mbotha kwa ni baitite thana mubango musio njake na mubango ngi musio ngwiciria ni waitite kwi kwa Madam Faith ni wa health maybe wive NHIF kana ndukatwike mbotha kwa andu angi nundu wibaya kendo nandikirwe serikali ni simu ya angi insurance wasi okamusi na kukwa kukana mawau na maundu maingi mamutha ni mekwaria wikirio waku manoko kila tawe nanje no kwelewa ndukazioke musi kibeti kitu ikainja otinda kikukandite bandu ba kukuthwa ni dipiti mwatwike mukanunga akanduma kukuonthe kukwati kuthuku lakini twithe mbanise kukwana muno mawau moka tutayando methwe na kadi cia NHIF wisethia uyalwa ikutu wina fallback ndokatumie tupesa tu twa retire tuothe tuthelela mawau keli kaundu ni wetie before ambia othengesi andu makubakubi oundu bishop kuweta abwa unundu ona ewe yani ni waina time for the family ndukese ni wisi bela disconnect ndukongo tatho you need to take option nundu alama bakete ambi anu oyo kakitese you ambi usidu wesete kwate yakitese ko uninye naku ndinunga niyo nakundwa ndesia bibi ziambui ndinunga bibi izunono what that has been my life so kwa wisevia no wile kila kitu chote kakuluka kakubina yani kodlenge yani work on it so well na as you am to you retire I don't expect my children to be at home si ana situti ni mind na mavi na bishop ni wane na Jimmy ni mane na ya aingemo ni matia to se makayikwekala na siana niki nundu na ka semi ka twika liability neno niyo mutumia wa retire na athamio kasoko ku kebuba kube niki nundu ni wamanije maisha aisa tubesa bola akatuma na kasubu kachabati kalandasi kasoko kala kebu wezi life is very cheap na uba nene uthuku nundu ka mutumila kesi okwiya ko pesi yete kwa keke ko eta wandone no andone we said the wife was that is the life wa choose na wa choose maisha yesu nundu ndwa ni groom ndwa mbaka na ndwa either way open from the word go na ndwa ndavya mukisala wa kwitha wa yana na nditio wete onakala mathukuma otana retire no sioka wetoka say this is what I earn na in case of retirement undu daktari wete ve projection no munga calculate no whether we savings sia kwa sia NSSF sianata kaini na keke na kui na keke tabula nyati kata na twethe wetu ona kindu kito no twete na bishop ni wane na kindu kiseo pe akametho ameo emuno akaya muome milioni emwe to invest in treasury bills tambe yo to bonds situ cia nondona sikatu cia ya kana tweke into a fixed deposit takamanda ilabe bengila sisi kanesa ndethe osakwa ila yuko pakube kwaku pe ando mati ya mali bingi mata incorporate siana sio na family yo malesu ikapepetwa ikathela ukona kibeti chaku niki na nechathie chatwana niki nengichethela milioni bakube 20 na mnyake no yothe ndwao ne mwaka ukata mwina mbesa siba so kila twaile kulia twilio bo wa health ona ku invest into your children invest into your own health na your family na jaki ndio ngelela kindu kingi ethwa ni mbesa wina cio ula wailitwa tabia ikibeti nundu inonete muno andu aingi maweta imwana ikambia kutemangana kana ukaplaniwa ukowa noisiana na advice yakwa ni kana ethwa mundu no wane wa good love some zero ya athia Kuthyumue no manthe ondu kithemba chu Faith wa weta
ukamantha investment nikanoka mantha niweza na Biblia yasia mundu musio atia utiwa kwa ciana na kwa ciana ciake ndati ya mbesa nundu tiwa ti mbesa ona kileko waire totia no ibundi in Israel binada na ndio someana ku ulwa unduma operatea Israel ciana cia dio soma school isoma kuma kwa chamba ka saa monza na kuma saa monza mpaka saa 10 kana kukaenda valethe uthukuma etho emundani etho ni mashinini kana kukaithika kaithio cia isya ethe eikata in preparation kana ka ethe undu wisa retire kana kauma kana kaani kesi kana baile dokoselele yu nundu ithite ya Israeli nuto no umantho ndukethia peo na utiewa utono tia ona utiwa ongetiwa utie mali wona mwana wase akoka kwikala yani naku nokumana ila milioni 5 woka nacio ndei ata tanzo papa mituki nokithwa na kiliko cha ninonie thia kondo wanoa saingi ndewa ya lunch so mbesa hii ni sewe yumbani asia na twinene andu asune uthiwe yani ukwata mundu Jimmy una manager bantu ni wa retire wathi kama usi wirwa ndu koti obisini oyambi yotika manager uyeza vya andu bakakuona makakona kona mindeto bandu makua mentality ya walona thukuma akathina yomosi puni twenda tumanenye nundu budi bawe saidi ya moto muzikale imwa mukazi macha na yeah no so Jacqueline na kindu kitu kithekea na kindu kitu kinene lakini ni reality very serious nondo your retirement ti expiry lakini retirement nila ya undu structure nila ya kutabia kana umukonusu pesi you ambego the week kimba begin wezi ambio kwa kedha ni masos mapi ambio kwa and there is something dying within you undu nicho to me kana the labor market kana udhukumi ekwasia you will never productive nyagezio ndetu nake ni sawa lakini you ti productive enuke na you wewe enuke ni wale kwamba kwasi kwiti la kwanza ila productive na ila kio cha bichadela echadi na je kutumo wao na ndo na malaisi mauma maiki wa andume rangi yango ingana jibuka wage itirika sababu na ndo tokola kana we bila hizi anymore kana minister kana chao uilira na kenda ulonge within eveyolo ko the same ni ka retirement no enda hivyo na kila kimuhimu pia ni kwetekana na towards that ukitofika retirement wibange umandakana na liba amusi pangu kwa amusi kibeti chako toze mtu wa boda boda unaamka saa 11 kutina bodonzi wa mbegri unyonoka unokonoete you are retire nicha ukeka na una mundu wa boda boda nikenda ikata utetheke na saizi wa boda boda niwe ila depeno kuna kwacha ikwamba ukima na pneumonia ikwamba matema mabui maku me kwamba kuwa ila nzebe inaego na nicha nisisi ndisi ambia kokela yu whether we mundu muthelu uambio thela ndini na ibana wasiwekela kibeti utanona acho kila muthenya yambio twika manager musi no wako sadike ndijo kikuwa fulugano makambo gwikalata sokoni kana kambe nundu twacha kama mundu twacha kana kela una imbonza abantu ya na mbonza azikite msimpwe kela una imbonza abantu yambia kwizo ubonza kwa kuba mumba zikidlo na kuna we productive jinsi ya zela na siambia kuma jibange ndo kuendelea yeah by the way retirement ni kuona nyakana no bikie bando jute tatono tumia yes uwezo wako thank you Bishop Mala thank you Madam Faith thank you Dr. Jimmy thank you nyeni musezi ndinde torengi ndona kuongela bu ndo Bishop wasia esini yo retirement do full capacity kwa yumbanie we level ila winayo mwe ino mwendete na itutu mwendete tukoma na ichumwa chukinge na